adofo meda obibia ase wa wo hwe me awie Ghana fo abrotire fo ni amekan se odifo akwasentwi masantena madwam na enne me pese me bie wani efa sunsumu aware ye ho eni dia edi enya na ese enyama na ni amekan se mamichia adofo ba ko mienu bi mamichia ayem papa prophet Jonathan Akaboa the third na mamichia me yere Queen University na mamichia Ghana man nyina ne mema na ye kasunsuma wade a ayade a edi enipa bebrinya na ese abusua na titi abusua mu eni na wie odi for matrans mpese me bie wadwene mu na me kire okwan a obi wo saade ne bia ye boa ba matumi akohye adwaye atwetwene ba ma ba 2-3 hours na ne ho aba na ne ho sane no se won hwe ya onye ya ne ho nto no oba nso tumi kohye adwaye na sabi ordinance awo no ho so onye ya ne ho nto no mini aba ma wo a wo hwe me wo sa problem ni bi mini aba wo a wo hwe me wo sa problem bi me kire nature ade e betimi apoa wo e ma wate wo chemiye be se enye se obi ni wa beda nko a se utimi twetwe ba ma na ho ba e den na ma nipa ho nsuo ba se wanya oba sabe oni dampam na oni nada e na ma ho nsuo e beba na se utimi twetwe ba ma na ho nsuo ba de na se watimi aye ene efe masturbation se wo twetwe obema etise na oni obada no ba nso de nsa wo won ho no no so no ho aba anu nyina na me pesa me boa wo a wo hwe me menu aba mama ya wotie me obi timi tena wade ase na asema me ken ode nsa wo no ho obi timi tena wade ase na o sign twetwene bema enye se oba no ne ho nso no nemu hunhun bi atono a opetsa o yesa adwuma no obi tia wade ase so hunhun bi ne beda e ba twetimi me kire wade be ne wo obi bia bema bia wo twetwe bema oba bia wo do nsa hyehye ho na tia wade enso na se wantimi anya wontimi ntanase no me pa che kope besi ahaban besi ahaban ye goro muslim ni besi goro kope goro ahaban besi na ahaban ene ne bona no e pa cho nature na me kire wo no oba me pa cho fekunsu na fa enchina bo guso hyesi wo fadware oni padua sa for 7 days e pa cho saade ne betia ko ohu bio unya tinka kora se ye saade ne bio afetie besina ye kano obeda be sori na obi ni wa beda na ohu afo ebi wa moja etu one wa beda ohu nyina asen ontimi nchene wantu ahwe one wa da wi free of charge me ba jo tie me ni etwa se wo ye ni besia haban no a fa eno so besia haban no na wo pilo na wo da ase no fa besia duane no ye wo fita ane ye kokko me pa cho yusu fita no na fa garlic kan na fa gu pilo ase saa ho ne ba wontimi man bi no no wa beda me pa cho utimi enti sunsuma wade ya de ya se wo na se saa de ne wo eda me pa cho ebe tempo se wa hwa obetimi nya e fono awoba enti obi bia wotie me na wo hwe me na upese mitumi koso ekire spiritual marriage no me pa cho subscribe mi page no na share na fa mo bi na de mana ebia nchechira me chirechi ebia no osati bi enem na ayi waye nhira manipa no onyame de adom na koa me so me de dum free me kasi me twesi kama me de dum free hwade spiritual marriage nti
oba bia akɔware no honhom mi ware no wode wo sako kan pere wadwuma nyina sɛ uso bibia mu yi me pa cho sora napa na ko gina abedu yase wo kwa kita besia haban ni bi abane ye wo eba ade bi pie yellow e pa cho fa besia haban ba ko to abedu yana se ne twa sa ade na pie yellow e ma no medane abe no fa nyina be hye nsu anadwo fa peti dem ho wanga se bi dware afi onyama ni nyina ase be san pija aba back me pa cho are you free of charge chenie sa honhoma wade ya ama hwade unya ni die da e wa asase wi so unya opportunity bia da ni pantimi nya wadoe da e ba jo tiemi e bo awo sani a obati ase se enti na mato me bo ase ene ya man Ghana be hu abawa kete sabe yesu odwamanfo oni be ma na ontimi e pato ni de no ne kwan afa so nya sunsun de no nya sunsun ma wade no aje so ne mema da ansa no ho aba no so obati sa me pato timi kope entomme me kire sunsun ma de nko ana me kire me pato ya so ne tie kope entomme eno atiti ni pa on se ya papa nam de titi asase ntem we me de we su we de santomme no kope bi Mosi ya de jiban ukope bia me pacho ahaba e frɛ ne akokomesa fagusu hye ni zuo me pacho ma oba ni nware sɛ adwaman ho no betie firi no so na no ho ato na wo so nsampa wo de hye na yi me pacho tie mi ade nyina mu nyankopɔn na di kan nti awurade de adom nti na me nso me kyerɛ ni firi no we ekodi obi nsɛm a e ba jo tie mi se o fasa de we yese uji obi sika enya adwuma konya wo de ya onyame mfa no mo ye oduduma kwazi antwi era me so ma hyese me yesa ade ye me kire ni free ni ba jo tie enna wo de me kasai o fa ne ne na wo koya ne ehia ne sa ba fromadifo me pa cho ma fa ade na wo kire na me wo sa problem no nti boa me na makof nya haban ni bi makonya haban ni bi na ma kire kwan abefa so ayusu ahaya kwan nya ni nyina ebetimi dia tudwa enti wo frame o me line so a meje wo so obi mfa me ko e pa to me na me fa me ko na me ne wakasa na ma kire wo na wo so watimi ade wo na wa yi nshira na wa tenetene wo huma wade enti e ba jo ade oba hu ofe pa so be mantimi so pe anzo shedem na wusu e ba jo tie me akasa asemu na ne de metombo ase a kire me ba cho kope ade ye frene owoteku na haban kanete tebre ni kotu ni ntama frɛ papa no mo na haban ukopa me ba cho enye na owoteku haban uko nkura se enye na o hwe abrochi na fra ebetime meli ubi na de aye o fra obusuani na o fra me me kire me bi obepe be bi na o de meli kopa woteku haban na fa besia haban me ken fa ka ho na fa dware oba wawade bebe sa abeka ho nsa ni ami cheche nyina ye me kire nature sunsuma wade ntimi pa cha hwade wanya yare ato ase waya enko frodi fo akosi ampi na fatie mi ni ami ka kire wi aya dia odifo uza me ka am se frɛ me nyama bi wa ye ntimi fa ntudwa ni ami ka ye ntimi fa ntudwa hwade sunsuma wade nti obi ni wada wanya yare ato ase na me ka no waya enko me ba cho hwehwe besia ban ni ojama ahaban polisi da so ade tenemu nature ebekọ spirit ni ntumi ni o meda bi oho ato ojama ahaban na nkasa wo seed bi wo so e ba cho o pa obenya abaketo abiti se beans aba o o yam riwia na de afrem kun na de asra ene ma mo mpem kuto
fafra nkuto me nka se hye beta ye hye beta papa no nkuto na nkasa no enye koko beta fafra na fasra sa ho ne no beda no ontimi ma ene o meda biem orofo me ka se me kira ma wo obede wo enam huhuma wade enti wakwa wade ase ababa ko mienu miensa enan enum epacho hostel da ko ana university na wo ko ana se wo ko elementary school na wo free form 1 wako form 2 wo ko level 100 wako level 200 da bi enye ne kwano no odi form abase me beboa na ma hye kunyam ne unyam se ne nipa bi ode ba asase su nyina no eya de pa na ye ne unyam huhuma wari etimi saya busua bi amuntimi nware biem na munyina makogu fie nim me pa cho sori na tie nchirechire wi abusua huhuma wari edimunya nko pepu nsuwa oko pepu nsuwa habani ya friend tame ewu fakum efeni na munware afia wari baba bi difie no kunyamye ni unyama yekese sabri mede wusi ha na onyame ama no odom na ko na hoodem ba mu a mekoso a kyerɛkyerɛ na mepɛsɛ wo be subscribe channel no na watie nature ho abakwasɛm na watie nature tumi ewo odi fa kwase antwi tie me ye me da for your God's Revelation Ministry no a me ye asori ni tri onyankopɔn ne ntiri na me ye ohwefo a me da no wasase so manyame fa me telephone number na frame 0543 41 91 60. The next line is 0553 40 14 62. O frame win bia won sabe kame na e bia wa frame na won san kame a me ba jo tie mi jame message adwuma ne dodo na aya na jo into frame 12 o'clock 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock madana 4 to 5 o'clock into your time dodo from 12 hours your time abitime nyame into frame na pano nyame memma how onsa ebe kame na emu ni amepesa wote ase en sei enkunhu no nyame do